Yeah, wena ungani mfowethu? Imizwa yami nguSimba Rusike. Simba Rusike. Simba Rusike ibhora Webhora ye. engakubona udingelo. Kade sisezana empilweni Simba. Empilweni nalesi ngihlalela kunanto engiyenza le. Imali impilo yakho inzima le lapha. Azangisebenzi vele. Ngake ngasebenza e-railways ngasengichiya. Ibhora selaphela. Selapha ibhora selaphela ye. Azangithola ukuthi ibhoreni. Ayenzanga ngithole lutho sini. Akukhumbuza abalayethu badlalelani lana. Mina ngazidlalela amaZulu ngase ngisiya ku-Red Stars yakhona apha eNavate Bulawayo. Amathimu engadlalelayo. Hayi indoda ekadlala ku-Premier League ke uSimba Rusike la. Mina bengasabona yabona amask la vele ecine kanti engaboni lutho. Nasi ke kuthiwe ke i-lockdown sikhona. Wena uphila ngani vele? Wathi sivele ngihlalele imphila ngokuthi nxa ngithola ama-piece job ona la ukuthi asambe soke siyenza so sithola okuncane yikho engikwenzayo khona impilo yami engiyenzayo. I-coaching yale. I-coaching angizange ngibe lesikhathi sokuthi ngokuthi kwakufunakala imali ukuthi ngiyebhadala so ngaswela imali ngenxa ngingasebenzi. Ibhora vele akulala pension ebhoreni. Akulala pension ebhoreni mina. So khathesi manje uyenza njani ukuthi udleni vele impilo uhlalo bani? Mina lesi ngihlala lo mama, unkosikazi labantwana.